Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shout out kada kaya amin namang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamed ti playlist tayo nga Ilocano Tips and Vlogs. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapawalwan. Kas laubing nga agimot ken umapal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ni, adda kayo matgaya man tatang. Anya ka di daytan sangput yo. Awan, para kanyak lang daytaw. Makmakan samot dayta tatang. Ikan na mamat. Ikay mo't gumatang ano kaya tiyaw. Rumamanak laang basi mo tatang. Unay daytan. Apag isula nga kanak daytaw, saan mo nga apalan? Kasla nagadumat. Tangken ti ulo matalaga. Para lang kanyak lang ti kunakmay, nawatam. Unay daytan kaka. Papanamag nes, Inak mamut gumatang iti makmakan tadyak mo't ikan ni tatang. madi ti kasta. Mayat to pa'y kin ni tatang. Anya, Apay isulatan ti may mayat. ikam ket di ani tatang. Iti kasta, saan na kan nga imutan? Ay namanong, orenton kaano man imot day taalakay. Isulat may mayat. No di mo ikan, ad-addan agumura kan agimot kan ka. Oray man. Ha? Una daytan kaka. Nagbang lumot din na ita agnes. Ay talaga tatang, naimas day to'y amakmakan. Dua klase ti pansit. Pansit palabok, pansit gisado. Dua ti inalak tapno mabsugak. Siyempre, ikak ni nanang. Sak nga ma'am, apay di nakikan. Dedak to pa'y inikan, iti ginatang yu ita egsapa. Binukbukudan nyo. Ita, dumawat kayo ki den. Amam nga awang kwartak. Kan amam nagbasay, dumawat ka. No, ano ti katangag? Mabalin mo ti dumawat. Kurang mo't kanyak day to'y tatang. Nang runa kat ikakpay ni nanang. Ta isumot ti mangmangtod kanyak no dakanan na. Ado pala sa imaw. Yak amo ano asinot imot ka data. Alat indaya mo dumaw. Awan tatang, unay daytan. Ante iseng. Ne, di mo lilit ti mga ayab kanyak. Kita ang manlakay ta na adar aramidag. Sikan, kamasado ta ka tumakdan. Ay unay daytan kaka. Ante iseng. Ay umayan. Na yan. Apay aya, lilet. Nagluto ni nanang iting kiwar. Kat ikan na kayo, ante. Ate, oh. Ay na, agyamadak abalasan ko. Ay na, umaya mo, umtibang luna. Ay, nagibasan. Kan nagadumot to day tayo. Ay, thank you, ah. Sige, ante, mapana ko. Makan samot day ta. Nadaman na sa iup mo. Day talati pagalisto mo. Ay unay day tan kaka. Apay dakas kagdamag kan dumawat. Amo mo lagayam. Ngam nagimot ka kadagitan anak mo. Ita, kayat mo asikaman ng ti makaununa. Ay unay daytan kaka. Rumbang lang sakti makaunata, senyorak. Mon, mauday dagitan na. Agigiddan tayo ah.
Awan ti umununa, awan ti maududay. Tapno fair ama ko na. Unay daytan kaka. Nagimas mo't daytan nanang. Un anak, imbay inyag ni Bingbing nga anak ni Lulit. Imbay na tayo mo't pinaramanan. Agam, day talaangan ati na bate. Taim mo na mo't ni tatang yu anangan. Ay, awan na no ni tatang tinakauna. Imbag ta di na pa'y inkisap uno inlakasa. Unay day ta inlakasan. Apay lupot ng lakasa. Kastamot ni tatang. Nasamiti duldulin. Mas da awak mo't ditalaklakayan. Kas laubeng. Ubing alakay. Unay daytan. Ay na, naglaing agambeng. No isutada ka nun na, ilemeng na. Nagalas nga ramid ti may nga ama. Onay daytan kaka. Intagayam makitsinda bakay. Wan lakay. Ikatangan naktuman iti meriendak. Apay asikalaang meriendak kunamat. Isumay, ikatangan nakiti meriendak. Merienda tayo amin kunama. Ta merienda tayo kadagitan nakta. Ilaman mo pala ida. Nagdadaklan da karnay. Kakasmutkan ka Apay ay si kaabak-bakatan takanayon nakapabainan kan kontraan. Dagi jaya tattao tamam ngay sakit ha. Ay nalakay aya. Imot ka ngamin. Naamon ka. Ay labakay, iris-reservak lang ti masakbayan. Ta narigat no awan ti para into. Para into ti si bubukal a pamilya. Saan a para into ti may sa laeng a tao. Unay daytan. Apay ay nga imutandak. Kuno si katagim imot. Ala ti indimot kao. Tunggal adda kanem ilemeng mo. Kasla ka ubeng. No da makitam. Naambing ka. Ay unay daytan kaka. Sino nga may tiagmadi iti lamot? Alangan, adiyo kayat ti lamot. Unay mo talamutin. Makan ko ng muta. Just kay kamu lakay. Naimasakit di tilutuan yun na. Ay wun anak. Agarami dakman iti dinakdakan ken bulalo. Oh, nagsayatan. Awan mo tagkasangay ka na tayo. Wano ag-anniversaryo. Awan, makaramramanak laeng. Apay, abambantayam sila Mount Binjay. Ayun na ditan kaka. Damdamagag lang kaninanang no anyat lutun na. Kahit, bambantayam Mount. Saan mo da? Rumarak man langan. Nasayat magtapno didak tuuna na mga. Uray umuna ka amangan, basta amumot nga ibat tiyan ti kadwam. Nagdagtan pa kay. Naga daw, may bus ko kitain. Maibus at talaga ano si kati umuna. Nga men, adanayon na adulin. Nagdagtan kaka. Ada nakitak manong. Anyat nakita makunam, Agnes? Nagidulin ni tatang. Ijay ref wano ijay cabinet. Ijay mo't silid da kininanang. Nya. Nakitak ngamin nga inyo nagna ijay timakan. Una yan ni tatang. Kasla ubing nga gilemeng itimakan. No dawatam, kasla ubing nga agimot. Una yung daytan kaka. No di mo ikan, kasla ubing agumura. Jas ki abiyag. Una yung daytan. Ayan na tay ubing nanang. Adda ubing aya dito eh. Ningay mo tatang. Iso ti ubing dito'y balay nanang. O day-daytan kaka. Ngamin, kasla ubing nga agimot. Kasla ubing nga agpaidam. Kasla ubing nga umapal. Ayo day-daytan. Iso ano adda kanak. Ilemeng kumot Tapno di na makita kan tapno saan nga agambing. Ay uday daytan kaka. Apay kasta ni tatang nanang. Diyak amukin ko na Apay di yu amu akasta ni tatang. Idi inarim na kayo. Diyak amu akasta.
Ta nakaparparabor mo't kanyak ide. Tada kayat na amagunod ti ayat yo, iso ang nagparabor ide. Anya, ita, tada anak yon, pirmi mutten, nga imot na. Ay, kasaritak tuman ana imbag tiluko alaklakayan. Unay ka ngamin daytan. Lakay, agsarita taman itinasayaat. May papanmanan iti lamot ti pagsaritaan ta. Gusto akaday. May papaniti aramid mo. Anyamanan nga aramid kang ibagbagam. Ikatem tikas jay, tasan anasayaat para iti maysa nga ama. Awan mo't amaw nga aramid ko amaday. Ti panagapal mo, ti panagimot mo, ti panagambing mo, kanda dumapay, asan anasayaat nga aramid ti maysa nga ama. Day tamanan ti bagbagam. Makaringrang. Kanya nga raw, di mo mo't maikat ti kasta nga aramid. Maday tagpapaidam kan agim-imot kada agam amon. Dakus dayta, saan akayat ti Diyos? Apay aya nga may taapalan dati kanag. Saan nga iti dayjay? Nakadkadlaw mo't nga men nga iyimot mo no adda kanem. Nagbasitan na ba nag-apalan da paylaan? Binaliktad mong lakay. Kano si ka tinaapal. No da makitam amakan, kayat mo akukwam latan. Kayat mo asikati makauna. Kalpasan na agidulin kan tupay laeng. Para intaw, nagitindul-dulin ka, tapno danto ka na. Tamumutin bakit, managbisbisinak. Ay naaya, ikalkalin taga makanayon, ti pang dilawakken ka. Isungawan na saya at asaritaan, ganawan na saya at atungpal na. Iso sige man laangan, makamukan, nawan ti pang binuran ken ka. Unay daytan ka. Ay nananang hambayan yon, ta awan pang binuran ka ni tata. Nagubanen. Kat noon naguban, natangkanen ti ulo na. Awanan ti pangisuruan ken kuana. Wunda, bayan tayaon. Ririlaang no dilawan. Nariga mo nga ron ti agilemeng iti makan anak. Ta saan anasaya at nga aramid ti kasta. Wan mait, nagdakas akababalin ti agilemeng ken agimot iti makan. Nang runa ket amami. Style ni tatang yudaytan. Iso nga ron nga imutak mo't no da ka na. Tarik na ang namamot ti bunga taramid na. Ay madi at agibalbalos anak. Huwag nagpaiswading. Di tayo agibalbalas no anyaman ti mading aramidon ti tao kada tayo. Kastoy lang arudon ti aramidak. Kanekon ti kayat ko akanen no maira na arumor ni tatang. Iti kasta, awan ti makita na nga ambingan na. Ayo, nadaytan ka. Nanang, nasabat ko ni Antipasing itay. Kasta kaday. Unanang, kat nasa una, nga dempaw it na kinitatang akanin tayo amin. Kanya nga itimpaw it ni kabagis kinitatang yaw. Lechon manok, ay damagagtuman nga rod kinitatang yaw. At dapay nanang. Day, kanya apay nga itiimpaw it na antiyo apaseng. Puto, cake, ube, kang kanen, dagijay. Ay adua nga road, anibersaryo nga min ti kabsa nila kay na. Ay sumot laeng nagpadigaw. Nala, urayon tayo asumangput ti amayaw. Tajay ton isang put na ti kanen tayaw. No di na idiretso iti silid yung nga ilemeng ananang. Ay unay daytan kaka. Lakay, nagadumot ka no ti impaw it ni pasingken ka amakmakan. Nagadaw, nagbasay. Korang pengaro na kinan ka. Kindan mo amin? Wano indulin mo manan ti daduma. Panawan nakman. Tila may bagbagam. Wala, panawan nak. Ay, inalakay. Napuklan ka talaga. Anyamanan ti pangdilawam kanyak. Jak amukin ka. Sa tulag nakam no
patso ka, iti kinarawot kan kinaimot mo, just. Ay, Na, naglokon na tabak. Bakit ang? Anay ko, anay. Matalag sa amit tayo. ay, apay, agan ano ka? Ne. Nagtirtiritir ka mo to niti sakit lakay. Ipandak iti ospital ta. Kapso ta kaon. Iti kasusublik iti siya. Madihydrate kaon bakit. Daytan tumot nga menta. Di na konsiderang tamataya ka. Nay, naluslusyaw kan ngagpaysaw. Ay mabitla ang tayabak man dagiti anak mo, tay pandakan ito ospital. Nagapsot ako na yan. Kasalamat tayo ko. Iti panagring na. Kumusta tirik nayo, tatang? Kaya tsuka di timangan, tatang? Saanin, anak? Ay nalakay. Imbag na itaray da ka adagos dito ospital. Kat na dextrose da ka adagos. Kan napakatan ka kadagiti ag-agas. Tano saan? Talagaan nangurot ka kuman. Unay ba dahil tanangurot eh? Yaman ak ay ti panang tulong yung kanyak. Kapamilyada ka. Iso ada kami ti umuna ang mga rayat ken ka. No dada ka sa mapaspasamak. Uray dagiti anak ta. Talaga nga imarayat damat. Dagiti imutam a pamilyam. Ala, sanda kon asidireng. Pakawanan ka din sa anak taon nga imot iti makan. Agpalpaliwa ka. Ala ka nasaya at unay nukasta. Taday ta ti dandanim nakatayan. Ay, sa anak ton nga agidolen iti para into akanak. Ala, pakawandak ko iti daka sa kababalin ka. Tinapatag ka na kami tatang. Iso, ti panakaamiris yun iti amin. Puno ti kuna ni ading datang. Kan tinapatag kat iso ti panagbalbaliw yon. Un anak ka. Kat agyaman ka na kaya. Day talagayam ti mamagbalbaliw ken kalakay. O day-daytan ka. Narigat ngagpaiso tinaimot. Naamen, naapal, akas laubing. Ako na ni Agnes papagayam. Ta saan anasaya at titungpal na? Ala, ti napatag kat nagbalbaliwan ni tatangyo Agnes. Kan naamiris na mutta nagti bindot, ngayon pagpakita na akababalin. Ditan kagayam, tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Kas laubing nga agimot kan umapal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.